Tukaweze kumpigia makofi mgeni rasmi. Akiaria itũra-inĩ rĩa Ng'arachi Laikipia ya ithũĩro, Mariru augĩte barabara ici igwakwo wodi-inĩ cia Gĩthĩga, Olmoran, Sosian na Mukogodo kũrĩa kwanakorwo na ciĩko cia aikari kũhithũkĩrwo nĩ mĩitũ ya ũici wa mahiũ. Alisema pia Commander in Chief ya kwamba hizi barabara za security zifunguliwe, ndio hawa wanajeshi na polisi wanaweza kupita maneno ya security. Ninataka kuhakikishia from Monday timu moja itaanza pande ya Ronyek huko chini. Next week pande ya Ronyek ianze kukuja pande ingine ianze pande hii ya Karandi, ikikuja hivi zikutanie huko Kinambo. Ndio mabarabara zijengwe hapa. Rĩrĩ arĩitacũkia inene harĩ kũrũa na ũici wa mahiũ, kuona maabitha a ũgitĩri manaremwo gũkinyĩra mĩitũ ĩno nĩ ũndũ wa gũthũka gwa barabara. Hapa hii dunia kuna mashule ambazo tumejenga na President alisema kwa sababu hii sehemu yote ilikuwa affected na maneno ya banditry. Lakini nataka kuhakikishia nyinyi wananchi ya kwamba ile Commander in Chief alisema hapa hizo mashule zote zitajengwa na zimeanza kujengwa. Mũmbunge wa kaunti ĩno Jane Kagiri nĩ atũgĩrĩtie thirikari nĩ kũhũrana na ciĩko cia ũici wa mahiũ, akiuga nĩ nyihĩte na gĩkĩro kĩnene. Mimi kama mama county nilikuwa naanzisha mazishi Sosian, naingia Mukogodo West, naingia Mukogodo East, naingia Segera, na malizia kule Wangwashe na kule Kayole kule Gĩthĩga. Hiyo ilikuwa kitu ilikuwa inaumiza roho yangu. Leo hii tuko na amani, tunalima, tunavuna chakula yetu. Hiyo si ni favor ya God? Tutaendelea kusema hakuna kitu imefanyika? Nake Governor Joshua Irungu augĩte rĩu kũhorerete arĩmi nĩ makũhota kũrĩma mĩgũnda yao na njĩra njega gũkĩringithanio na hau kabere rĩrĩa maratũraga na hahũ ya gũtharĩkĩrwo. Tuliona rais amekuja hapa na zile kupitia kwako tumeona mashule 10. Ile mashule tulifanya wakati ule rais alikuja kufungua, tunashukuru. Hayo yote watu wetu tumeyapata kwa sababu tuko na kijana yetu anakaa karibu na rais, anatutetea, na ndio unaona pale. Wakati huu ndio mnaona ya kwamba, na ndio tunashukuru rais kwa sababu tuko na security ya kutosha katika Laikipia County. Tena tunataka kushukuru kwa sababu ya the solar fence ile inaendelea na kufanywa pale, ndio tuzuie ndovu, ndio wananchi wakae na amani na ndovu zikae na amani. Handũ-inĩ ha Inooro TV kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimo.